Umoya ubona into ongaziboniyo. Umoya madoda uhamba indlela ungekayihambi wena. Umoya sebuye ebhayi wena usaphakisa usaya. Wonderful Holy Spirit. Ngoba madoda bendleleni umoya seyibona ebudala. Umoya knows everything. Just stop, you stop. Just go, you go. Just sharp moyo igcwele. Uyesu uthakwazi ushanedwa. Zawucela kubawo esisixhobo singumoyo igcwele. Sisikhona different bazalwane. Sahlukile because ayisasixhobo sokusetshenziswa. Sisixhobo se-relationship. Uhlala naso, unwabe naso, uncokole naso, sincokole naso. Sisixhobo bazalwane. Sometimes siyathi nokulwe wena silwa ngokwaso. Holy Spirit. Umoya igcwele bazalwane. Athi Paul, busela umjisa buhlungu, umoya igcwele kaThixo. Esixhobo sifisa kabuhlungu, si-sensitive. Sine-feelings bazalwane. Sine-feelings. That is why uThixo Yesu ebekho wazone kuzaba buhlungu apha kuwe akuhlunganga kuwe. Umoya igcwele ulapha kuwe. You never understand uzalwane. I see this for a long period of time, but against the between okay to be between thina saje wamathorithi. No, I don't understand. I saw that you understand this situation. I saw that you understand. Because our mind like a pilot, he feels the pain. Instead of finishing pain, Manuel, he's just feeling because he let the car away now. The last time was a feel. I'm going to go there. Sakho ukuthi uziphi umuntu udande yabulela inkosi ingcini. Siyabonga. Mazulu mphethe kabi. Ube wena waphethe kabi amazulu. Wena amazulu ube waphethe kabi. We need to call someone. Yo, what about my food? Mama, leave Jerusalem. Mama, get down. I'm talking about the apostles. I'm a daughter. I'm a beast. I'm a posting. Uthi Yesu lingani eJerusalem. Lindani nete ikhojiso. Lindani eJerusalem nete ikhojiso. Anikwazi kuphuma ningaxhobanga, but lindani eJerusalem nide nabathiswe amandla. Moya. Ndininyule, ndinibizile, ndinithambisile, ndininike isiphiwe. Nihambe nami for more than 30 years. But still, lonto ayithethi. You still need to buy ngobe ngomoya oyingcwele. Nithandaza amaxesha onke nikuye umoya igcwele bazalwane ngowemihla ngemihla. Maluthi ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu, uthando kaThixo nobudlelwane nomoya oyingcwele uhlale kuthi sonke ngoku kude. Ubudlelwane bomoya continue yinto yakhokhokho. Wow! Ilenisikhetha sama-depression. Ilenisikhetha khona imithambo. It's not because
zehlelwa zizinto, kodwa zehlela abantu abaqobileyo. Umoya Oyingcwele comforter, uthi draw from i-office yakhe yoba ngumthuthuzeli. Umoya Oyingcwele kubethile into okuthuthuzela umuntu. Ngizozekwa you need umoya Oyingcwele ebomini bakho. Umoya Oyingcwele awunidela umoya Oyingcwele ahlale e-ofisini umane uconsulta yena. Umnidi umoya Oyingcwele afike kubudlelwane esishilo ku Friday right after that. What a friend! What a friend! Come on and see ya. Umoya Oyingcwele will be there. Come on and disappoint. Umoya Oyingcwele will be there. Come on and shake. Umoya Oyingcwele uzakuthuthuzela. Come lose ithemba. Umoya Oyingcwele will be your hope. Bona prison uqhubekeke. Bese uthi esingakwazi basamthandazela njalo. Umoya Oyingcwele ngezinqindi zawo. Uyanqina ngawo umoya Oyingcwele. Anqine umoya Oyingcwele. But umoya Oyingcwele ufunqina ngawo i-relationship i-right, ikhona, ukhona ubudlelwane. Akekho ukunqina ngawe ubudlelwane bungekho. Mawuqale bebe ubudlelwane. Hallelujah. Restore a relationship. Yabantu ubudlelwane uthi umoya Oyingcwele abantu bangasiyeka isono kodwa abantu kodwa bayaziyeka isono because ubudlelwane nomoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele uzadingcwele mina ingcolile le dingcwele mina ingcolile. Uthi umuntu uyiphathi lengcolileyo uthi kuba ukhona ungcwele andikwazi ukungcolisa ndimese lo ngcwele yenza lento kodwa ngingcolisa ongcwele lapha kunohlobo ngomnye wazihamba naye andifuni senze siphuthuke sisixhobo. We need you. See why you sit back. You sit in every school. You sit in every magalizo. You sit in every tusabantu. I need imandla. Need ingano umoya Oyingcwele. Ngoba yonke lento ethu umoya Oyingcwele. Esizikisa umoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele utshintsha iweda. Umoya Oyingcwele utshintsha umoya. Uthi ubheka. And uguquka nje umoya lento zethu uqhubeka izinto zethu. Isizini lena ayasizini yasekhaya. Isizini yomlindelo usekhaya. Ezinkulu ezomile. Yabona hayi sibeke chapter namandiyazi ngaqala ukudibana naye bathi beke chapter. Oh yes, Jesus. Kweli bandla sibeke chapter dimota kumoya Oyingcwele. Hallelujah. Umbhali wale chapter. Oh my God, is the wonderful Holy Spirit. Is the wonderful. Let us give him space. Maka relax ayibhale le chapter. Maka relax abhale chapter yobomi bakho. Abhale chapter yendlu yakho. Abhale chapter family yakho. Ngayibhale chapter zeJayitana Ministries. Youth. Songs. Morning. Oh. Morning. Hallelujah. Obakufanele athi masinokole mthana. Hey, Moya Oyingcwele Jesus. owayesupheka athi qiniso usinokole mthana. Moya Oyingcwele abaqinisa iTV athi qiniso usinokole mthana. The Holy Spirit. Othumenanto ibe ngathi unako konke because yantshula. That's komhlaba and nobody will stop it. Noba zothi imbalele kangakanani na izawumthula. Noba zothi ixesha lembalele kangakanani enjalo umoya Oyingcwele izomthula. Ngoba isizini yakhe njengoba kuyisola
kubalele kule isizini kaMoya Oyingcwele yanivula. It is ready. Gowako nawe tata, gowako nawe mama, dada Moya Oyingcwele uzalisa bonke abafuna uzaliswa, ahlale nabo bonke abafuna bahlale naye. Ayosizile uhlala engathe season because sana ngiyakulungisa akayaba intolenisa but yakhamba yayithenga intolenisa ikhe uyeva. You can sense uhlala namdibana mamafu biyezindlela phezu kwakho. Usanaye sense ukudibana mamafu uyeba biyezindlela phezu kwakho. Uzathi fala zonke itanki. Because ekhaya likhona ukuvuleza. Don't close them. Hey, izakuba imvula phezu kwakho. Don't close it. Sikwenye isizini. But what a Moya Oyingcwele. Moya Oyingcwele banda owafikayo kwimatheyezelo chapter 13 wafika kuhlelo uthandazo wathi ndohlulele nobani nobani baye emsebenzini wabo. He speaks. Let it. Siyasezibambile mangcwele siba no mazalwane mabasaba iskeleton mazalwane bayibele shunu bayibele dlulele inyama lento bayibele basaba iskeleton mazalwane sensindiso no mazalwane ngobaye igazi elithanjwe baye life lento bayiphile nayo iphile Moya Oyingcwele and it's full skeleton sensindiso. God in the God you go to but it's flesh. Different flesh the gas. Different Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. He is the life and salvation. Moya Kuluphenzi thukuthezi ubuphenzi ufuna uhlunyu ilali uhlezi ufuna ukubutha uhlezi ufuna wethile but all of a sudden hayi mana lezo zithukuthezi uMoya Oyingcwele is present. Madoda uMoya Oyingcwele is present. Atholeqhele uthathe imanzi akhe ayochithe isizungu ngento ezithila thele izidodulu asela gqibe atshaya iphele yonke lonto sesibuya isizungu umbe sithi diskendo lwakho presence kaMoya Oyingcwele. Bazalwane ukungabikho kaMoya Oyingcwele okanye ukuhlala alale uMoya Oyingcwele ebomini bakhe eThixo umoya olomvusayo Kristu umile ngaphakathi. Lafi esiwayenzayo eqaleni wayebona izinto ezenziwa uMoya Oyingcwele walala emkhumbini anjengamaza. uMoya Oyingcwele ukuba thina siyamduba ngemilomo yethu, siyamduba ngendlela esenzana nesiqingana, siyamdinisa. That is why character yakho funeka element uyiyo, because the character yakho indlela osiphethe ngayo ekuhlale nasendlini yakho yeyinto uMoya Oyingcwele uyamduba uzavele ehle ulale ezantsi. Andiyazi nozawumelana nayo imimoya namazi ekhulu ukumile ngaphakathi wenze iphile isiphelo ukumile
asikavumalane. Azabani yabona umuntu ogulayo nokubona TV ulekiswa i-ambulance okanye ngemoto okanye ulinde i-ambulance umaleke lo hlenda kamthethisi no babamba right Hallelujah. Let's talk to him. Let's talk to him. Jesus. Kube mnathi ke uqatheli lo muntu engathi akaphila ibuyo tokolana. Uma injalo noma ufaka kahle uyaqina ufisa umethethe yena mase ufika ambulance senza ufike phela because lo uyathetha iyakhuthaza le oh wazamani kethethe kwethu. Let's pay attention. Let's pay attention, my dear. Let's pay attention. Abazalwane ubeka zanto kokoko kwemandla. But why and please. Umfundisi apha akazobeka zanto kokoko. But esikamoya igcwele isandla. Whoever present, whoever operating, whoever working as a retiree, as a training. Hallelujah. Hand of your own Jesus. That is why it is said, kunokuhlatshelelwa ubone lo wenzakala ubone lo wephila ubone lo wenzakala. It's because noma simeka phambi sihlabelela umoya engcwele lapha ekhaya kwakho iyasebenza yena. Bona siwizinto uthi kungena uyeyitho apha uphuma umzimba ukhamba. The Holy Spirit was working. More anyway, song is quite abundant. Sesona is powerful. Ugodlula zonke. Sesona is inamandla. Ugodlula zonke. No. Thixo mandidibane abazalwane nasi sikhweqe. Namama lesiyambeni. Mama lesiyambeni esikhweqe abantwana. Sibe nobudlelwane naso. Singele nzulu kuso. Sibambelele kuso. Singobole naso. No. The automatic rifle. The automatic rifle. Into thimele phansi. I my God, ngani kofrentoli. Ubone nje uphule. Ubukubile ngani khona. Ngani khona uhlabelela. Ngani khona ufundisi. Ngani khona ufika. Oh my God. Uthabo khulu WhatsApp. Ukuzona nginayo. Ikhulise. Open. Moya ingwele ufulamakhaya. Ebuthikile abazalwane. Ebukisa wasabi ibheke abazalwane. Kodwa ngawensimbi bagcwele. But the Holy Spirit will blow the door away. Holy Spirit. The Holy Spirit. Beloved, singabana zongaphazana. I'm sorry. Oh, I'm yes. sorry. Glory to God. I'm sorry. Glory to Jesus. Delegate. I'm sorry. I love you, my daughter. I love you, my son. I love you, Tanama. I love you. Amen. Oh, Manta, you know, hello, that does nothing. Because we are all one man. Who fell on Shabbat, I make a man of Tanas.
yena athi take off umthandazo. Uthandaza period ongasange wayithandaza. Uzile ungazange wazila. Jikwabe kulokolweni kwakho naye athi izilele nenathana. Ukuqoma ngiyade lozila zayiqala ngaphi. Bengathi yafika ukulamba moya ngena uthi khulu. Uqhubekela nefasting. Umangaliseke. Kwenzeke izinto. Obenye kama uthandazele. Your friend moya ngithandazele. Ende kama uzilungise. But your friend moya ngizilungisile. The Holy Spirit is laughing about you. Nobody's all. Oh, wow. Let's go back to the Holy Spirit. That is the point where you don't have church. Okanye besisilela ezonikhumbuza naye sile season yakufuna ukudlelana bethathu. Let's close the gaps. Hey, Nkosi Andiyazi into yakho ngechapter school. Andiyazi into endawushona kuwe lesizini. Hlangana aphile lowa. Hlala sibhesika lona. Kodwa there is a new season ngeChapter school. Hallelujah. These are the miracles after miracles. Wonders after wonders. Signs after signs. So all the signs that is apparently pointing to Jesus. Situtembeki. Situlungi. Kwenye kele sign. Isitumshe. Unama. Oh, Nkosi. That is why we claim we never shall lose. Salomon my phone really tenders. He said Christmas. Saga numbers. Ukobana saga na almost empty. Saga le utuku. Bana meetings otuku. Eba geni manwele. Bana meeting tina otuku misumoyo. Bana meeting manwele. Otuku misalo wabala. Lord, be number tattoo. I, the Holy Spirit. Jesus. Now, don't be mad at God. Another way to overcome truths. Another way to overcome what. Oh, we know what I'm going on. I said, let's go in the man. I could lay a pan chapter when you pack up with me at heart. Hey, who chose it on the season? Maybe prayer, number 3, number 4. Who chose it? Your cause the limit. Who gives it calm? Who give a long and a capital? Who come over the message and power in the tower? And have a message of self group. Let me soul. Let me fungula. Oh my Lord. Who fungula the Tatazo? Waking. That interesting man is a king. That interesting man is a king. The Tana was a king. Jerry Neto. The Jerry Magani Apostle. Being Apostle. This is another season that you can teach. Named apostle. See this children from this. Sisebudlelwaneni nomoya wethu. Sisebudlelwaneni nomoya wethu. Sisebudlelwaneni nomoya wethu. Sisebudlelwaneni nomoya wethu.
your friend ongasoze akudampa, ongasoze akushiye, ongasoze akudisappoint, ongasoze akunyevule, ongasoze akushiye. Akakuhlukanisa lezi friends. Uma ezo friends ziyakunquba, uyaqhubeka abangcwele, and xa ingqubeka uyalila, umoya ingcwele edle kabuhlungu. Let's go home nalolu lwazi, masiyabe nolu lwazi bangcwele lokuthi sixhumanisa sonke isikrweqe sikaThixo. But namhlanje sisimoya. See everything. All zonke ezinye zilapha kuyo. Nale Binet, nale Okapi. Uthetha ngayo next week if we to leave. Baba did nale Binet. Ibengezele khama. But as long as it's a Sunday sakho, ungambuda, but it's a Sunday is coming to the Okapi, so don't do it. Oh yes, glory to God. So that you can oh hallelujah. Ngikuphathisa kophansi ulibale ngosakho wakho ukusondele nje umoya oyingcwele. Sondele nje umoya oyingcwele uxelele isenhlizweni yakho. Alele isenhlizweni yakho. What is in your heart? Come closer once more. I don't know what you're doing, Holy Spirit will
Yesu tuwenzayo. Kwa hiyo uhuru yayohilika. Alifuni. Upazanisi. Isarena. Yamatu yenashira. Yokito zindike la kwe. Yokito department. Yokito wewe zate zako. Heaven. Thank you, Lord. Operate in their lives, operate in zako, operate 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 by one, operate in themselves, operate in the prayers, operate long excellency is yours. Jesus fez agora isso. Não te aventar e aventar. E caminho de isso. Não te aventar não. Não te aventar. Vita babona. Mangalesa babona. Yotusa kwa bona. Nikamiki na Yesu. Diablo ya mzee. Diablo ya mzee. Nikamiki na Yesu. Nitibana amen. Amen. Sasa pale jawame. Mukoraba zangu mwamkeli Yesu. Wakati mwamkeli kimachi. Yatanda na mstara wa moyo nywele.
Cela ukudibanisa noYesu, cela ukuphakamisa isandla sakho. Ndizokudibanisa noNkosi Yesu. Ngiyazibona isandla sakho mama. Phakamisela phezulu lami isandla. Uthi ngiyamfuna Yesu. Zange ndimamkele. Cela niphakamise izandla zenu nithi ngiyamfuna Yesu. Uzithoba ukukhulu nizaba phambi kwami ndithakaze kunye nani. Qhubekelani ekujuleni uyalale aphe uyila ekujuleni lale uba uthizange mamkele Yesu, uba umamkele Yesu intente nako ngxaki bantu bakamamkele Yesu ngicela uzothwena nabo bantwana qhubelani yalalela asisiphakamisisana sethu thethe lamazwi Nkosi uYesu ndiyakholwa ngoyinyana kaThixo owanifelayo uye wanivukela ngene enhlizweni yami ulawulo ubomi bami moya oyingcwele ndipha amandla nami ndimlandele uYesu yonke imihlakahla kwami ubomi ndingaze ndijike endleleni. Amen. Bawo ndirelease amandla akho phezu kwalo mama Nkosi. Qhawula zonke izithebe ezikade zimbophile. Thetha ukuphumla phezu kwempilo yakhe. Ndikhalimela wonke amadimoni ayimimoya yobumnyama bekathi inhlupho ebomini bakhe. Egameni likaYesu ndithetha Nkosi ukuphumla komphefumulo, ukuphumla enyameni. Egameni leNkosi uYesu Kristu. Ndiyabuleka namhlanje igama lakhe libhalwe kwincwadi zobomi. Naba bantwana Nkosi ndiyabayaleza kuwe Thixo wam oyingcwele bagcine bafihle balondoloze egameni leNkosi uYesu Kristu. Sathana kanabango nagunya kubo ngegama leNkosi uYesu Kristu. Ndiyabafihla egazini lemvana bephuma bengena behleli bedlala kuKristu Yesu wenzekile. Amen. Nkosi nisikelele ngafuna amehlo. Inake mama nikaze wena bona bancinci khona ulwazi olubhalwe apha. Mama mzumlandele kuYesu ungabisajika. Nditsho ke mama ubheke phambili ungahoyi abantu. God bless you. Ngicela siphinde ngokuqondisa. Iyo lena niyibambileyo ingehlukane naye. Nincokole naye bedroom zenu, nincokole naye dining room zenu, nincokole naye kitchen enu. Moya oyingcwele siphakamise izandla zethu. Maluthi lonke usuku udume imbeko namandla nobukhosi nalo lonke uloyiso nobundilo nobungangamsha bubuyele kuYehova uThixo wethu. Zeluthi ufefe nothando lukaThixo nabo ubudlelwane bomoya oyingcwele uhlale nathi sonke. Lithi negazi likaYesu lizoqume lisifihle kuthi kule nyanga kaJuni okuhle nokulungileyo kulandelane nawe. Intsikelelo kaAbraham, Isaka noYakobi iwe phezu kwakho egameni leNkosi uYesu Kristu.
ndiyatsho ngomlomo wami ukuthi le nyanga kaJuni inyanga yoloyiso kuwe, inyanga kempumelelo kuwe, inyanga yentsikelelo kuwe, inyanga yokufuleka kweminyanga ibivalekile. Wena nendlu yakho nekhaya lakho ngaleni nyanga sizawuntshula izinto ebeziphansi komhlaba, nizawudla iziqhamo egameni lenkosi enguYesu Kristu. Amen. Amen. Ulutsha liyacela lihlale phansi. Abantu abakhulu sakubonana xa sibonana. Nihambe kakuhle bancane. Ulutsha lungashiyeka. Abantu abakhulu basimhlawumbi